muntu amene ali pabanja adziwe ndi kuvomerezanso sali yekha alinakuli alili mzake. Chichewa chikonati chili mudu chili nzeru silibeka ndikunaphunzira mosiyana mumaganiza mosiyana kono muntu wina aliyense ali phindu lake pena pake mawu a Mulungu akuvomereza. Ndikufanya mwa makhala yakugwira ntchito yakudzitukula ngati anthu awiri. Tiyerekezo kodero nkhani yakulima ndime yolima munthu mmodzi ndi ndime yolima anthu awiri isiyana. That means mubanja ngati mukuchita zonse limodzi kuchita bwino kukhoza kuchitikanso mosakuda. Mistake ilikwenda kuti ena ngakhale akakwatira zambiri amachita bewokha nyumba. Wena kucheka nazi walokoloka amene ndiwo amakuloka. Mkazi aliwe ndiwo isatenga kuloka. Kakani kusimisha woka. Phindu lanzawo lisimone. Olumene kugawa ndi mupinga macho gawa so kazi. Lumabalizona. Kuma Bible linakuti phindu la anthu awiri limodegera ngalimuchita zonse limodzi. Na kunja kuno kuli mfundo zosiyana. Mfundo zimanena kuti mkazi alibe ntchito isakudza. And enanso alipo amene amati ine sindimamvera za mkazi. Ndimaona kufuna kucheza chake. Okay. Odi sindimvera za mkazi ucherekeze. Mkazi uteka chakudya kalienda kupiga. Ashaka kupiga. Wanda ni la sabra za mkazi. Amuvera. Wewe macho samba aula mkasameni ama nani? Wewe mandano huko. Ndio sawa. Ndibandika mbele okolero. Maona ni mkazi sofuria kutangizira asikazo kabisa zake ifo akuzokala bure. Bure ni mtima. Ngati wafuna yopanga zinazo olale asa business ali kwa hapo zipangani. Business sio yako kuma kuni papo kila siku hizi akuya usio awili inu muko zabulita kwino muko era muri koroba ni watu wasanje wa mpili ngasi mategeleka posa ishia usapata mukufutika muneka kuvomereza atero sikataniza angegeni ijiji ndicho wao kumuvomera. Siku ina muda tukalitu mzimu la pasi. For example, ngati ako yamba kutoka mbanya mwenyewe yeye ni mkazi alipenda na ikosa hata kama umasiye ubetejesho mamula kuya ndipo musirana ndeni mwajogaso simna mpatikana kali konse atafutika mwe mundibiza kwa Bible yamati awili amakosa mtu mmoja. That means banja lizita zimene sisi kuosa zimene mtu mmoja analo potential ya mzimari mukapatikiza chikalichi potential problema chakoo kukaniza kwa mukapatikiza ikaifuza hapa mai mpata apale contribute pazochitika apa mpata na usa kama ndio pazochitika zimene akoza kutapa kapeste yako zikitike zikusunga. Amen. Zikusunga awili amakosa mmoja ndi full force ndipo muone mzangu ngati tanizo la mzochitika ile maneno pamoja kuenda ngana maprogram zambi hapo muda wetu malini ambaye kupita ile nima kuranga solekeza mazuri kabisa haya uliza kuti tumachita awili alikosa mukozo bakaza pili dos bibitsa modi fuzolofu ndo mbele ndaba zangu baje manzi mbele kwanza amaya zibakaza nose kabla zao
ndalama nyumba zimakhala zawo kapena zanu. Ayi mukanga zifuna nini musabaka kulingana simu kumva mbaka ndalama mbaka ngani zimakhala zawo kapena zathu ena zawo mwatsokaso sawa ngasikale yako nukumanizona alimeukao mzimayi unapeleka mzimayi ama kumkwacha kenya kalikosa alikuwa umasomaya sukuja chino yao sio ngoja chino yao sio ngombana akakufa mzimayi mbega koma ni kazi wao mume ama kupata kubeba sava ama chenga masira mungu hehe kukonela akaana kuti zimezima ajilia mungu kuti avale ama kile kupepo wala bebaki kapena mwina akapata ngamba ngabio bako ukaba kuzi bale ile kumambo vokino makazi wa roho kumava kwa bila amuna na blondo kuti mkazi wa roho nyumba hizo yako mama kangu ya so akafu sana mafuta ni mmoja kiatu pale kama ni mmoja anapo baba ni mmoja ni pale Yesu ameni kupajia zile hizi ndio it's very easy nyumba bila akaza msabuiziwa muko zote ziwezi tena mpaka huyu pale ndio sasa bali kulimani modelo mamuna atasiya amayo lena babwali na zipele wale watu awili wotolo ama katu bigalo limos. And if you surrender mene zikwende na nyumba mulani zima kazoni kifanya budi of course ndiko mimi alipaswa yena yake amekuwa maswali ya mwamba iwo ama kufuna borungesi ndio utambizia kifungwa ngari musi ya jojo ndumba solution sikupisira kuba kumuza choonani ndinga unaongezisi balibetendele for that days for ena mukala mwalena kuti akaza mama embeleza na kuindira koza piseni kumulide kifanya simma ngezi ngezi wakati many represent okay for example anatawira afisa kesa amuna ndraza kwa sababu ya mtalaga kaya mmoja ngo abuja kaya ndiye akatenda kuli amuna ni fiti sasa kurubira mwe hata kurubira akatenda kuli ni wasana ni sasa kurubira hata kurubira kwa sababu amai mbona yeye pamoja ana kuerushi ama sema kuti umakani kama nyumba imoja kumkumba inazosiana alimista kinacho ya kuti soma nyumba yao ni nyumba imoja amana kuisana makopitas amaya ni zao abamoja na zao mteza ni wanga kimangaliza ugangoja mteza wa mai mimi udani na kutaka kwa nyumba imoja sema house umakani mashopa nga amai kunyumba alichopita kwa mbili hizi kumaba trust wanshito kukosa lazima anshito makani access badala za pamena lazima bai mufanya kadama karibu aba dawi bila John akupata muda wako alazi hapo katika ndalama kwa wanshito kuma ukakwera mwene kufuna tundake ufuna kusamani banga ndi wadi ukapoa pastor mmoja ndikubirira secret to you
Okay, ile mali usaope chofoka chakazi yako. Zofuna wembero, that's why I'm not atanze wembero. Zofuna kansa nizijitike kuma mtu huyo akozekewe. Chifukwa mene hii alikukusira. Musaba kale katima enemies libanja. Libanja kuseni asma kumvetsetsa. Chifukwa cho kuitekana mitima mkazi anamba chikunya ena nimena kafera. Chifukwa the issue ima mokara issue ya katundu osa the issue ya chikundi. Kwa kupekisa. Siku nafunika muzika ngani kwa muzika. Kugawana katundu kwa muzika. Upaga mpikisa kwa muzika. Ndio nini kuse aliko ambaye ena ameno amai pa kutamanga alipo vitulibanja na wale kila university. Ati ebi kwa nini ndio kudogo kwa leo. Amai ana business atoka amani ndio for kama mwalimu kumbe mpaka nauza hakuna hapa ni mbangere tani mulie mwezi mulie mwezi timu mbangere tani kuli ni pamene ndio bila huko ni muziki ya huko the moment that I'm going to do ananembera kwa business moto kule kwa business anabishana ali se gaura palevo ya sima tanizira Mudi kusema basi. By proceeding na nanga kuti awili ama posa moja. Ndipo nchino ya mtu awili ima pindulita. Disorder. Kanda wako kwa mene amaya pesa, abamba pesa, kama super shit. Kumbo wote ngabu zinaso ima amaya, kiri ama bina nchino mmadani. Zanu, si zanu rock ni zati. Ne muziko njela ni at times zinazo bamba tibatula baona mbele mzima ya kujini. Fazima yena lazima izina mwende yangu na kweli kweli. Da hapa. Amana na wewe udali kwatina. Ne udali kwatina ndrama zako tizi ya pano. Ndrama zako zikita renti, ndrama sanga ni sanga. Chifani ni mzima. Simungalo kuwe. For that reason, ndarama za kweza wezima zosewereza. Ndarama za kweza mambo zote paso sikamuka mukama yako inongana. Kuma mugereka sabu ndisa ndikuimba mmoja ndikubanga kimoja choti ichikindi chatu muko zote. Ndugu mbona sio? Alesa kana process. Zika mwali mamva mabanda sawa wanra amani yetu kangizo ya Mungu asije kama unataka kama je ndio okay mwanzo ndio ijai ngoma Allah fine tena sangre ndaza zanga ni ameni wakasema sana ndisa chipa ila program ya banda ndika pesa ile kwa kile hii ndio mambo yote ndio kulia kana nini nasema hapa baba we communicate I say and then dawa ile kana nasema hapo ni rafa kuna sio ile kuzo kama kwa nini mungu kama ena pandalama sama kambira za munda amabigana za sima amabigana koma na pandalama money no discussion ni makomanda chifoichi na singa bidune you can't think of development chifoichi na simu ni mwalimu kuzo aliko ena anamonga nyumba akamaliza ndio kwa chepa zimate pofia amai amaziwa mmene akambo ama pesa drama sana then amai said pasakale wa nshito kwa kupereka maji ndizi kaseza ndine kuti amageni bwana sina chichi kana kwa mbaya bwana ani banja lipa zipata level likaona zimene alina sio fanana ena mali akamaliza ona Musa ndio banja twena mupeteka akasimai ni marido mchengese Musa pia we makanizo
zonati mamuna zikupata nzindalama zambiri mbiri tosheweretsa ayi ndalama zikavuta kupeza ndipo ndalama ndabva ena namayi mkazi mfuma kuti ndalama adzingosheweretsa zingonyoya lepo imene mudafika inuyo mudafika munthu akuna ako apeza ndalama tochepa then one day nafanya muziki ndalama zoga mosheweretsa are you serious moyo unaenda marefu zilimuze mukakandira mosochepa makandi moyo wangu mambo yako simerezo kwa mene anafika marefu na kuti akosa kwamba tuna milioni ndipo yao imene si hadi yese hai chichiwachi maki kuna sababu kwa maso kumagazika iweso kumolea kuzikazika kwa mwini usisamala huu pamina hapo anza walina siplea hapo domewa uwakasigawa ukababona Musa tifananize alimwini nenesho bali kusama kufakeza kusuma mesekere ena alipita papelite ama kuyanja galimu babeni ena kaduwa wangu chula kuchile tata kama wanira walifo ya nijiwoni niti tilimuzia si mabu yo manja unido wako ya telele imakala ya mwilo wabi yokusa ina mwilo wetu ndipo sasa ndio hii ife masono wa social ifasimahi muzika zatu isingo nyoya sikanyauda mwaje ule no that's another thing important to build up your family mulilia nani ofune mno kutogoroga tatizena musasiweze kwinazo kwani moyo wako uno ndi moyo wa ena bila kitamili kufana na gado olomanyika na wewe ifamo bana wosia zangu kalima ganda kamera rafiki in asmani musapozitiwe moyo wosa ya mwaka kifanya ufuna zambi Ayes atendesi kupalefu yake siku ni kupesa amai amuna au ama kuza budget ya mamio ndeni yule asanga ndina ya utiko akapigia ruzi kufuata ili ndiye anakupa sako 100 kwa jambo kile sako kundwela ngombize mamuna mkabisenza pale kana Osia so nani musile ni asbabu ya ni pressure ku ufuna kusanga tsasa that's why na pakuba kulika pena na kusanga tsasa akakuja njoo mamuna parefu yake yani gani waungani kwa phone kama badani basi ya migani usije phone hivi ayobana ni gani shaki phone hivi ni mimi wa setsena Subusikana moyo wangu umasita amekuwa wale waandiza pili kutegela kukutana haya ni kesho Mungu bila wao leo ni mahali moja Musa pia ndio mtiwa ufuna zote mbaya pamoja siku ya mtano bure siku ya mtano bure kwa mbili mtengo sawa na kusungai ikatsinda basi unaona wote umaya ni kazi moja kijiwa chimani uleenda ungakale munga kubebanji zawa zinazima chogora kosa ikendia kikani kila chogora kosa zawa nde mkuka majoni mwene kawene mwanji ya uleendo kubebanji kikende sinima chogora kosa zawa hai gombeleza leo wana gombeleza musambo ni kukwele kula wakoma menagi ya kusala pili sinima ya kusala Mereka ini sama jalan kayu, dia mungkin jauh sosial. Agar sangat dari kerasa, lagi pergi ke sini. Cuma mulai ini ucapkan mereka. Semua ini sama jelas. Ini ufrawi vinote, ini ufrawi jenis, ini kusabun. Mana soalnya, kalau musuh sudah fikir, mengenai masih mau masuk pun. Mereka nak kuasa dan juga sama.
sikatafika zokuvomerezana kuti panopa tikozo kwati ine ndimati mamuna amene angakaliriza ndalama nazo koma osampatsa zoyera mkazi wake kuti atoleka bwino akulemekedwa ntchito izi ndikhanza koma nokuti zinthu zopalibe funso mukuti akaserenga kuti kuganiza kwanu akaserenga kuti ngani yobabe kumefera satulekani mwadolika Nobel Galimondo, exactly. Galimondo, exactly. Una buongiorno. Muovi a Puliscia. Come sono stata maledizione? Zino che ho un amico, so che fucina per di mangiare con me. Mi mantiene si pega un camo. Ma io non ti sapessi. Le so come dai. Cane quello giorno. Zino di maledizione nesi. Sabe, uma coisa muito bonita, diz mesmo. Zones de maneira, diz. Como existe, tica em capo zero santo a win. Inicialmente, zero. From time to time, karena aku sekali karena aku sekali tiba-tiba saya kasih anda das. Eu a menina mais caramba cao dirige se beneficiar de família que não pode nem trisa está bem olha monga uma coisa que cara mas seja logo ali cara música mas seja isso ou já só gordinário o de coisa nani za development mbaje zoziyamba mukugezera kuyo zimute azbabu osana kuna hizo na mungendera bota ikufuta kama jini amen point ngani mbaje kusema kuelezo ngana Banjira mapokoso siri panga chitukuko jinga yo basa na bosiana sienda wina basa bwana kuliko mambo mati wina basa wina okay baada ya mali kazi ni mamuna ni kulwa kazi Como se não é um único caso de já. Sabe? Ndé da puxa na ada sobre a inemi mangani do kuli kos. Mangani sa kwa o amadero. Jifa amadero naji. Kosi ndi mina ni mavomereza kuli mundu uoneke wazero. Yes. Kosi ligakana kuti sindikeuka. I tell you, we so don't underestimate the power of a neck. It's powerful. Can you not say? Oh, you can't come to money with the person to form a room. You can't see things for that. I didn't dance, I'm not Ndé funda mjana amani wa pindu abamozi wa pindu abine pamoja mugabanga mare na efforts anu mukoze kujita kwido osaba moda mugabo ngasa ngati wakuya akoze apart from zina zimani frozo kuzugoro kuma no chiri kombana simarwe sichimaenda oza kuja kumene akwabu ndibikangano simugabange fundo ayi mukoza kunyango benyo ndubamani mafana mola kwika poli uzani wali kuyo kwa sanga kuze ngombe yosinda mose asante kwa afika muri ya ruke ya kudwere ule ngombe ya juma ali mugabaka ngana ali sana funa aone kufunia kwake kufenya ya mzao ni excitement mawina ndipo wangempitisha na kulibaje moto sienda Kijawaji mani jofu zina mani mbana mwafunika ndi ukosu.
ena sana mbanya masauka kifanya kwa mama pachi kwesi manunga gangana alisa mabila kwao soto romo gangana kwa wajile kimozi kukamada nafikira botani leo maridi kusi kunjaku kuli azimai kuli atsikana kuli azibambo ama kifuna anu mungale kabagari. Now the point is iwaje mkango kwa opposite ilima kuna zobangana koma yeye utakapezeka ama peleka ule bombi hiyo kwa kunyumba mavuno kama naye kama uli usokize hiyo akalilaba nuoma ndizo kifono muntu amani hapa kuna zobangana ama kanitsi nkani tobagana pe mutima ama so muza ne ayangopese no omuza basi utemwe ziri kunyumba ya mbele yoso ubona kusote za kuno kuina ifanye pesa kama mbele mbele kausa mali ndio zone ukarumpende mamuna ufanye bali kangano usendra mandali hayo dai 500 kama nena ifanye bali fanya grace appreciate so igual mikangano simamanga kumasuka mikangano imango kuhelwetsani kuri mukagejivero muna ena kuyomo mukala kimageza nangazi ya kaka kwezo muri batani kuma kugangana okufikisa yapa mpaka na leo zorozeka muna muri muganga mukali papa kakunipa kugangana singo katize awi akakosa mmoja okay dinene mukabanga develop seju mbaja mwana mokita kukangana nzanu uyo sikima kondolete and as mine okay tima kono sera for example as mine nyumba nizofurika abapo kaimo zofurika kuma zizitika munanisa pabora zofurika and let's say for example amusandini my elimination mass nobody saw it's a mass we call what is using fala musa zo ndalo pela bagi usikala azimo ngaba kunyoza zokubisi nobody saw kuma ndizosia na kifadhi history yako mmeni magana shido mna ndizosia ni mene inyomba la mumajidini oza kuuza na usi kale sasa hizo tunasema kwenda ni nini ukisoma maelezo ya Kristo Ila Kristo wewe wao is different. Kuma sisi tunaread mind timizi ni mambo ya Baada ya kusa kwa leo constitution ya mzangu RCZ imagine busa kama ile. Na ile days angesoka kwa busa kwa babu leo umamkona busa wewe alimuona akafa pamoja na kile maana ndio sio kwa kama kasikia pamoja kusabia mudana pamoja kusabia pamoja na kupata ajabina enda kuleta na busa kali tunasoma busa that's why never tunapata busa iwe ni busa fani kama busa samaria ubusa tudubiki tijani kujana wapuzi tijani kuliza tuzielewe tijani kwa watu kubeba kugapita ilo kadawi kwa kujana jose kuda mwana kadawi ngabani ati mali kusema si wao kama jaji mwana kwa tena jaji wengine angalia msimu wao ama kugambiana kitabu chako ni ule mtu hivi. Hiyo kisakenda na jambo. Kuna mtu Bai. Nunca mais não. Pangalizando.
zomoseka. And the man is too much of Africa. Somebody question somebody must look at me. Katungu wao, titi samaki. Tukusozo ji. Iwe sabu zini. Mwini kumana liya tele. Ashimona katsana maya, David Brown kisati. Iwe wakonga yu ndanga sao. Ndanga. And I must warn you as well. Listen to me. Mungkin siapa kesuma? Ini Maria, asbalnya mana mau musaka, mau kunci, jawab George, mau menjadi. Ada yang kamu? Hari esok, ini aja mau asbalnya aku lah musakus. Kalau semua orang kami mengatakan, siapa sudah suruh kuda. Mau dipakai orang dari sekolah musibah, ini tidak berada sama kami. Sudah apa? Musuh bukan nawi, si sana bukan bagi santai. Adi, ini apa yang maksudnya? Ini bisa bukan dulu. Apa yang dulu? No, Adi, koman dan nyumba, koman mana banyak for press. Oh, fine. Okay, jadi kita bermuji. Koman itu berubah. Yang itu sini, ini musuh apa? Yang itu basic. Oke, ini mengalir. Akan kesana. Apa bilang lagi mari konsulen? Mereka konsulen. Fakir juga isa sesa. Ikan. Lupa di sana. Kunyumba menjadi mana yang muci. Fine. Kau yang nak beri kau permanent. Ikan dulu. Mana beri anak. Isi bukan di mana pun. Faui. Ada beri fine. Ada beri. Ini aku nena ini beri beri moyo. Kuli na moyo. So ini mana? Aku beri vuta ini beri moyo. Imagine kuna mwana akatana aja. Musika hizi sisi kama kupenda ni kuzopeleka. Mungu anafutika ni kazi zote kufutika. Ni maana kimacha kwa ndio mpigo bali kama mtima. Matenda Biblia wapita. Pamoja nangu mara musafiri. Timusungani bwana. Sizingawa nshito labda watu. Madini yanayotamba. Nikunena ile pano ameanza kuvuta imani. Ndivyo tunana. Amena kabisa ni nani? Ni maana ngura. Angula, munda utokukulirana. Tilime kubali ibana kwa. Aya mbona ndio? Aya mbona mpaka sikumbe mtu. Kena hapo basi. Mahera. Na kesa na mwisibida. Kwa sababu ni nasi. Ni maoka. Exactly. Anasema ndio. Na bizaka sote sana kana mwana. Anazidi na mtima. Anaona. Kaja nziza bize. Mudi kata. Ne agora shito ya wili makani piru gaulina ni. Mutima kama investments are no wonder I said one of your faith, I think of this quarter, I think the last quarter. In your investment. Kuna my investment are not half for me. Could I tell me when it's up to go? Could you see the AC? We are shito no say remote. I say we can lack. Musakone manyado kugongola sali rashima. Kugongola sana kirashima. Bamnanizama akikushikira isimuku tsiwa kuti chisomo chiri ntawi mwai muri naonero udzata umene simudzawanitsa kusowesha monga mukuchitira pano pa mukupita kumatero kamudivetseka one of the time when I was ngere kumala ndikambira ndikambira manapo itabangalitsa. That day, they don't say energetic. Power. Then I was running with it. Man of God, they don't need power. It's a good one. It's like a video. Ah, Kari, the guy, but it is a guy. What happened? They don't need power.
funso ubanga chiyani. Ine ndimati mulungu siwakhaza kuti mpaka kamene chisomo samakhalira munthu koma mmene ukugwiritsira ntchito chisomo. Lero mukwenza kuthama muda mukabalikira kuti mwapeza kumangodya okondedwa mimba safula palibe chimene chimabe buledi mukalimwadya wati pamene mukudya bwino mukuchena pangani zoni zidzakusungeni m'moyomo chifukwa masiku sabwerera. Musinaone ena amene akhala akugwira ntchito mu government nthawi yayitali koma akupanga retire alibe nyumba nkoko. Amakhala wana business now apanga retire afuna abe business muntu wa jamaka mambo alipo. Chipasato za business apanga invest more kwika ndalama zapika bibi achita pa wafa magayi nukamalizona yamani kupusira pano kuti ngati muzamanga retire mudzangopitiriza nukamalizona mwakula nthawi yonseyi kula kopanga nyumba kopanga zakakasi tefai unapomanga nyumba kumanga nyumba yokhalatu kapena zazuka mmaliwana That's true. That's true. Munafika kuli ile kutsogolo kumpavu sikamazata ndaka zanga sakaba olupesa tsiku lomwe sinotsika ambuye akabikeka anakabeleka amene tidzasula kuti ukuziwa ena ana abaliddawa n'abagazokusa kitabendagatiyo ena abaliddawa n'abagazanzira magezi n'ebimene afuna bage n'abazamano ndafuna abyaye fine itebaba plus timba mu Zambia yamukusa kuvuga mwe. So I'm saying that's fine kiba kutsogoloko zaka unatwete kutsogoloko azakalindaza imenikita nawe ni Mungu baka ni protect ni jambo isabiri moto. That's it. After ni Mungu isi wali Mungu kwa yeye atende kwa mtu. Mungu kula au sasa Mungu kula au sasa Mungu kula au sasa Mungu ayakule ni na au sasa it's too late. Kwani mzee kuna gazeti uyasikia leo. Anakuambia kuna Afrika. Kusabia chama haidi tunachotaka. AI. Sio moyo watu na upendo. Mali mafunya sana leo. Ukao usabia chini moyo kufuta kwa mbili. Kwa mbili. Ufuni usafuru kwa usabia chini tu. Utupezeke na kuongeza pale. Kamu ni mtandao. Roland kamu ini mwanzo na nguvu yoko ndani tengani. Usakana ngo. Yoko tseke mkutseke yoko iba sana kulibe. Exike. Yeye kudai yeye kudoza sana hapa. Ai. Yoko tseke ikaja kuni ndio tiki moni. I'm serious. My kids are business ticket now. Oh yes. Seven, 8, no kind 100. If it's 800, it's 800. Sikuli no amene
kujoya damina kuhila kantu kodika kompusa kumakanzeo ile ni mati ndafika pakulikonera kuti ngati kanchito yoyochepa kuyanji koma ngati ndi kupeza kwa ndalama ndikoza kuchita ile ni moja mabuso odziwika koma kudziwika sindalama asadza kunamize ni kudziwika ndi moni basi ndikwaji panafuta ndimakuona na Facebook bazata that's wrong sindalama ndinodziwika kudziwika samaja kudziwika ika apo work ndimo kutanisa ndikubanisona kuti inu kuna nchito yesa ndawani so nika zozimoro kandi zochepa yesani sikuthandizani kama ngati Bible kuti awiri ngati banja mso lizikhala maubale niyena kuti ma investments anu achitike bwino kama ndipatsa gani mutu saina zikubayeka family kuita kama mbele zako koma ngari tiregeze ndifanye kwa pesa ndinataka kupiga amendaka sana sema kwa nini ndio hivi ile mukagawira mbaya mtu sikuyenda mukujira sima motsi zipo za kuteka ubile kwa soko amene zabega zote zimoja mwambo kwenda na maisha chini mulu yilizero akaza no ani pindu uraza za pindu uraza za pindu unaza kwa sababu jambo za